Кадерлі достар, дорогие друзья, от души поздравляю вас с профессиональным праздником. Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваш труд – это гордость нашей республики, и, конечно, он очень важен для всей нашей страны. Сегодня, в этот праздничный день, хочется сказать вам слова искренней благодарности и каждому из вас. В этом году вы порадовали рекордным урожаем зерновых. Вырастили и собрали более 4 миллионов тонн. Динамично развивается животноводство и пищевая промышленность. И даже в такое непростое время пандемии наши аграрии не сбавляют темпов. Сельхозпроизводство в республике выросло на 4%. Отрасль становится одной из самых привлекательных, в том числе для инвесторов. Все эти успехи – результат вашего трудолюбия, таланта и внедрения современных инноваций. Вы вкладываете в работу свою душу и сердце, на деле проявляете любовь к родной земле. Правительство республики и впредь будет активно поддерживать вас, помогать в приобретении техники и внедрении в производство новых технологий. Будем и дальше создавать комфортные условия на селе. Продолжим строить социальные объекты, жилье и, конечно, дороги. Проводить газ, воду, электричество. Приложим все усилия, чтобы у сельских жителей были все условия для качественного образования, медицинского обслуживания, отдыха, спорта и творческого саморазвития. Дорогие друзья, сейчас самое главное нам себя поберечь наших родных, близких, пройти этот непростой период в истории вообще нашей жизни, в стране, в мире, у нас в республике. Уверяю вас, что мы потихонечку все эти преграды преодолеем и будем жить нормально. А за ваш труд огромное спасибо. Еще знаете почему? Потому что вот благодаря именно вашему труду в такие и непростые времена мы абсолютно уверены в нашей продовольственной безопасности. Это очень тяжелый труд, но тем не менее мы спокойно можем жить, развиваться, строить все равно. Поэтому вам огромное спасибо, всего доброго и до новых встреч. С праздником вас! Кис, һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, ҡәҙерле ҡунаҡтар. Һеҙҙе ауыл хужалығы һәм эшкәртеү сәнәғәте хеҙмәткәрҙәре көнө менән ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Һайлаған һөнәр кешенең яҙмышын билдәләй. Ерҙә хеҙмәт итеү һеҙҙең изге һәм еңел булмаған бурысығыҙға әүерелгән. Тырыш хеҙмәтегеҙ, ҡуйған маҡсаттарығыҙға өлгәшә белеүегеҙ, ергә булған сикһеҙ һөйөүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. От всей души мы поздравляем вас с одним из самых важных и светлых праздников. С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ваша самоотверженность и преданность делу приумножают богатство всей республики и России. Работать в сельском хозяйстве значит отдавать земле свою заботу, вкладывать душу и талант в любимое дело. Вы делаете это ежедневно, в любую погоду, в любое время суток. Низкий вам поклон! Сегодня свои самые искренние и добрые поздравления вам дарят мастера искусств Республики Башкортостан.
кояш нур сәсеп, әйтерһең тарай сәсен таң атқанда. Күҙҙәрен аса гөлдәр, сәләмләй яңы көндө һандуғастар. Гөл сәскәләргә ҡунып, умартаға һут йыя бал ҡорттары. Байрамда тымыҙ эсеп, бөтмәклек күп көс тоя халыҡтары. Табынды йәмләй яҡын дуҫтар, йырға ҡушыла ҡоштар. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Йөрәктәрҙе елкетеп, бейетләндер һелкетеп, ҡурай моңо. Үҙ ерендә бәхетле, озар ҡоштай ирекле тыуған халҡым. Уралтауҙан көс алып, гәүһәр таштай нурланып, һин Гөлбостан. Тирә-яҡҡа йән биреп, йәшә һин күкрәк киреп, Башҡортостан. Табынды йәмләй яҡын дуҫтар, йырға ҡушыла ҡоштар. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Йәмләй яҡын дуҫтар, йырға ҡушыла ҡоштар. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Бөгөн байрам, илебеҙҙә оло байрам. Хөрмәтле ауыл хужалығы эшсәндәре, Ҡаранһарай төркөмө һеҙҙе ихлас күңелдән байрам менән ҡотлай. Донъяларыбыҙ имен булһын, һау булайыҡ, өҫтәлдәребеҙ мул булһын. От всей души фольклорная эстрадная группа «Караван-сарай» приветствует вас и поздравляем с этим прекрасным праздником День работников сельского хозяйства. Доброго вам здоровья, счастья и мира! Байрам!
Hurradalik jou kirin bide. Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле. На предприятиях перерабатывающей пищевой промышленности, тех, кто, не покладая рук и несмотря на многочисленные трудности, занимается производством сельскохозяйственной продукции.
Благословенно утро человека, который вышел рано на заре и поразился вспаханной земле. За эту ночь его руками поднятой, но лишь сейчас во всем величии понятой, благословенна русская земля. Как на дубе на высоком, над великою рекой, одинокий думу думал, сокол ясный молодой. Одинокий думу думал, сокол ясный молодой. Или скучно, или грустно жить тебе в родных краях, или нет тебе приволья на родимых островах, или нет тебе приволья на родимых островах. Буря воет, гром грохочет, сокол в небе высоко, сокол борется с погодой, сокол море далеко, сокол борется с погодой, сокол море далеко. На дворе светло и ясно, солнце красное взошло, лишь по морю легкой зыбью тело сокола несу, лишь по морю легкой зыбью тело сокола несу. Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Мы все
сени, мои сени, веселюк. И высокий и далек на родимую сторону, на родимой на сторонке грозный батюшка живет. Он не грозен, не серьезен, и не милостивой, не пускает по ладу поздно вечером одну. Я не слушала отца, дышала молодца, я зато его сподвижу, что один сын у отца. Один сын у отца, родился молодца. Зовут Ванюшкою, пила Ванюшкою. Сени, мои сени, сени, мои сени, веселюк, веселюк. Его варил, с вином курил, с вином курил, красных девушек манил. Приглашала деневицу на повадьбу на мою, на моей на повадьбе пиво пьяно на ходу. На моей на повадьбе пиво пьяно на ходу, пиво пьяно на ходу и на сладком на виду. Ах вы сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, новые, шедшие. Сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, новые, шедшие. Сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, новые, шедшие. Сени мои, сени, веселюк. Мы, будущие агрономы, механизаторы и зоотехники, поздравляем всех жителей республики с праздником, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Такую небылицу я, мой милый, предпила.
Сегодня мы выражаем слова большой благодарности и глубокого уважения сельским труженикам. Труд на земле всегда был нелегким, но почетным. Ваша работа, усилия важны для каждого из нас и для всей страны в целом. Вы, работники агропромышленного комплекса республики, труженики полей и ферм, руководители и специалисты различных отраслей сельского хозяйства, механизаторы, работники животноводства и птицеводства, те, кто занимается производством продуктов питания. Сегодня вы с полным правом можете считать себя героями дня. Икмәк булһа, йыр да була илдә. Дошман ала алмай билеңдән. Икмәктән бит бер кем олы түгел, олы булмагандай иленән. Hürmetli avul хуҗалыгы эшчәннәре, без сезне чын күңелдән шушы һөнәри бәйрәмебез белән котлыйбыз. Бу инде зур бәйрәм, бик матур һәм кирәкле бәйрәм дип уйлыйбыз. Иминлек, саулык, сәламәтлек телибез. Бергә булыйк. Шундый матур Башкортстаныбызда бергәләп матур тормышта яшигәл дуслар. Гомерегез булсын бәхетле, бәхетегез булсын гомерле. Yüzüp bara, sakına tülüp bara, yeşlik menen aralarda mengege ödüp bara. Ağidilden gidip baram, yeşlikten ötüp baram. Ekrinigine yeşiligimdin yumğağın ötüp baram. Ağidilden gidip baram, yeşillikten ötüp baram. Ekrinigine yeşiligimdin yumğağın ötüp baram. Ağidilden qarıp baram, paraxot üstlerinde, yeşligim qalaşında, bargıla itlerinde. Ağidilden gidip baram, yeşillikten ötüp baram. Ekrinigine yeşiligimdin yumğağın ötüp baram. Ağidilden gidip baram, yeşillikten
yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağın ötüp baram Akidilden ağıp baram Hayrandar kalıp baram Bargan hayın yırağaya Yaşlığım menen Akidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağın ötüp baram Akidilden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağın ötüp baram Ekrinigine yaşlığımdın Yumağın ötüp baram Hürmetli dostlar, һеҙҙе ысын күңелдән ошо матур байрам ауыл хужалығы эшсәндәр көнө менән ҡайнар ҡотлайым. Еңел булмаған эшегеҙҙә әлбиттә сабырлык теләйем, уңышлыҡтар теләйем һәм дә ныҡлы һаулыҡ теләйем. Халыҡ әйтмешләй, икмәк булһа, йыр була тигән. Шуға беҙҙең йыр моң булһын өсөн, беҙҙең йәшәүҙәр күңеллерәк булһын өсөн һеҙҙең эшегеҙҙә әлбиттә ныҡлы уңышлыҡтар, ныҡлы һаулыҡ теләйем. Байрам менән һеҙҙе.
прилушку, прилушки, при широком поле, при знакомом табуне конь гуляла на воле, при знакомом табуне конь гуляла на воле. Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю, и как споймаю, да заузнаю шелковою стою, как споймаю, да заузнаю шелковою стою. Вот споймал парень коня, зауздал уздою, ударила шпоры да под бока, конь летит стрелою. Ты лети, лети, мой конь, лети, торопись, против мелких ворот конь остановился. Конь остановился, вдарила копытами, чтобы вышла до красная девка с черными бровями, чтобы вышла до красная девка с черными бровями. Но не вышла красная девка, вышла ее мать. Здравствуй, здравствуй, да милый зять, пожалуйте в хату. А я в хату не пойду, пойду во светлицу. Разбужу я крепким сном спящую девицу. А девица не спала, друга поджидала, правой ручкой обняла и поцеловала, правой ручкой обняла и поцеловала. А на утро все село знало, как казачка да казака крепко целовала, как казачка да казака крепко целовала. Дорогие наши и незаменимые, от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. И желаем вам здоровья, счастья и процветания. Будьте счастливы!
Кадірлі достар, якташтар, милләттәштәр, һезде барыгызыла байрам менән ысын күңелдән кайнар котлайым. Һезгә һаулык, тазалык, уңыштар, именлек һәм дә барлык теләкләрегез тормышка ашуын теләйек. Бердән булайык, бергә булайык. Байрам менән! Кешелектің яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Бұл дүнияның матурлығын көре біл, Кешелектің яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Дүнияла бізге вақын берілген, Кімдің тормышы бәйіртәрі көдірген. Яша эшлә, ярак яллый тәбіл, Бәхеткә ете бір арышы дейір. Тормышы бұлдыра ысраптардан, Қасырға кәрәк мысраптардан. Юқа башында хим қартарма, Хатирәләр болғын қартайғандан. Бұл дүнияның матурлығын көре біл, Кешелектің яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Бұл дүнияның матурлығын көре біл, Кешелектің яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Бұл дүнияла кеше тик қонақ, Яшәп китә хуңынан тупырак. Шуның өсөн хақла һин йәнеңде, Мәңгелектә табыр оҗмактарды. Ихлас булыр кәрәк һәр кешегә, Хөрмәт ит карама киеменә. Ер шары кояш тирәләй әйләнә, Өлгер дөньяны күрергә. Бұл дөньяның матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел, Уйдураныңды тап, хине балы ерелә. Ким бирешмә. Бұл дөньяның матурлығын күрә бел, Кешелектің яқшылығын тоя бел, Уйдураныңды тап, хине балы ерелә. Ким бирешмә. Яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Бұл дүнияның матурлығын көре біл, Кешелектің яқшылығын тоя біл, Уйдураныңды тап, хине балы ерелі. Ким бирешмә. Біз Арғымақ төркемі исеменен ауыл хожалығы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне менән һезде кайнар котлайбыз. Біздің келесәгібіз ауыл хожалығында, мұна бүті дүния ауыр хәлдә булганда, иң шәп һәм иң яшәгән буласак біздің халқыбыздың келесәге ауыл хожалығында. Шуға бүтәбізді ауыл хожалығын күтәрәйік, әһәргә инде уңыштар. Инде республикабыз Башкортостан, Гөлбістан булһын, Шайхзада Бабич әйтмәшләй. Шундай сүзләр кирәк, сөйіп юаттырдай, Сүнген күңелләрне назлап буяттырдай. Канат қойып иңгә, бирешмәскә ширгә, Шундай жылы сүзләр ишетәсе килә. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетмей торган, Шундай сүзләр кирәк, җаннан китмей торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетмей торган, Шундай сүзләр кирәк, җаннан китмей торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Жылы сүзләр әйтик әле күбрәк.
сүзләр кирәк, сагыш куа торган, аны ишетүгә кабат туа торган. Яшеннәрне куып, кояш чыгарырдай, сабый баласыман ихлас куанырдай. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, өмет бирә торган, чын күңелдән әйтеп бәхет үрә торган. Кирәк ачар өчен, алар күңел күзен, үзең гади бул син, алтын булсын сүзең. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сегодня от души хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Хочу вам пожелать здоровья, успехов, семейного счастья, и чтобы все мечты ваши сбывались, и чтобы все было хорошо. С праздником вас! Сихырлы ай юлында яңгыды йондыз кыяна, йондызлы хәзер төнем, синең исмең уемда. Китсәң дә диңгезләр, яратып барыһын тигезләр. Янәшә барырлар, ышанам, язмышта бит калган бар эзләр. Китсәң дә диңгезләр, яратып барыһын тигезләр. Янәшә барырлар, ышанам, язмышта бит калган бар эзләр. Йылы ине карашың менән караттың. Сихырлы төн булдымы, сине өҙөлөп яраттым. Китсәң дә диңгеҙҙәр, яратып барыһын тигеҙләр. Йәнәшә барырҙар, ышанам, яҙмышта беҙ ҡалған бар эҙҙәр. Китсәң дә диңгеҙҙәр, яратып барыһын тигеҙләр. Йәнәшә барырҙар, ышанам, яҙмышта беҙ ҡалған бар эҙҙәр.
араштырган көндәргә рәхмәтем минең кемдәргә кавышырбыз кебек йондызлар аткан төндәрдә китсәң дә диңгезләр ярату барыһын тигезләр янәшә барырлар ышанам язмышта без калган бар эзләр китсәң дә диңгезләр ярату барыһын тигезләр янәшә барырлар ышанам язмышта без калган бар эзләр язмышта без калган бар эзләр. Дорогие труженики села, не понаслышке знаю ваш доблестный труд. Сам всегда с гордостью говорю о том, что я сын простого сельского шофера. С детства, конечно же, всегда принимал участие на сельхозработах. Для республики, мне кажется, это один из важных праздников, потому что наша республика всегда славилась своим сельским хозяйством. От души искренне всех поздравляю, чтобы мы ставили новые планки, новые высоты и их завоевывали. Қадірлі достар, туғандар, сын күнімден құтлайым, байрам менен. Қадірлі ауыл қожалығы шәннәрі яратып, хөрмәт етіп, сезне тәбрик етесім келе шушы зор байрам белән. Много новых историй готовит нам жизнь. Мы с судьбой готовы спорить. Судьба, держись, ведь для нас были герои и были примеры. Мы на них теперь равняемся и в них мы верим. Ты сильный будь смелей, пройти сумеем 100 путей. Но среди них наш путь один, всегда вперед мы победим. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Мы обаяем душой. Мы будем целиться метко, идти дорогой прямой. Так легко и свободно, круче всех впереди. Умным быть это можно, Ты с нами иди. ты сильный будь смелей, пройти сумеем 100 путей. Но среди них наш путь один, всегда вперед мы победим. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия, и только ветер нам в спину, за это небу спасибо. Вперед, Россия, Россия, вперед. Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия, и только ветер нам в спину, за это небу спасибо. Вперед, Россия, Россия, вперед. Дорогие друзья, от всей души еще раз хотим поблагодарить вас за повседневный труд, за житейскую мудрость, за сохранение традиций села и возрождение трудовых династий.
Вы и есть та опора, благодаря которой наша Россия становится мощной, высокоразвитой державой. Hürmetli dostlar, sizge iminlik, hauluk, işigizde uңыштар tileybiz. Bayram менен. Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей процветающей республики. С праздником! На весенней заре воздух свежий и синий, постаревший отец, седину шевеля, говорил у крыльца тихим голосом сыну, провожая его первый раз на поля. И запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Сын пошел, пошагал по отцовскому следу, но война началась. Боль огня и свинца, годы бед и потерь, забывая победу, нес боец по земле завещание отца.